Muraho neza nshuti bakunzi ba Home News TV, turabasuje rero mu makuru agezweho, tubifurije gukomeza kugera impera za weekend nziza muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda, Kenya n'ahandi. Turabasuje rero tugiye kubabwira amakuru menshi cyane agiye atandukanye, turibanda ku biri kuvugwa mu biganiro bikomeje kuvugisha benshi. Ibiganiro biri kubera Doha muri Qatar byongeye kuvugisha amangambure isi yose, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze gutangaza ko M23 yemeye kuva mu bice byose irimo, mu gihe M23 imaze kubashwishuriza iravuga ati muvuge muvuye aho ngaho, ntabwo twigeze twemera ko tugomba kuva muri ibi bice. Ariko kuri uyu wa gatandatu niho hateganyijwe kuba bashyira umukono ku masezerano noneho yo guhagarika intambara, nubwo bikomeje kugenda bigaragara ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara zanze guhagarara ku rugamba, n'ubundi amakompara aracyumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo byose nibyo tugiye kuza kuba tubabwira, turi buze kubabwira byinshi birimo birumvikanira, yaba muri Sud Kivu, muri za teritwari za Uvira, Karehe, Kabare ndetse no muri za Warungu, mu bice byose biri kuberamo imirwano turikozayo. Muri Nord Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru naho turi buze kuba tubabwira ibikomeje kugenda bihabera, turaza kuba tukubwira imikomporo ikomeje kugenda yumvikana, ndetse turaza kuba tukubwira byinshi bikomeje kugenda biravugiriza. Amakuru ni menshi cyane rwose ari kuvuza ubuhuha, nizere ko mukomeje kugubwa neza bari Burayi, Amerika ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Turabaramukije tunabasuza, tukomeza kubabwira ngo mwibuke kudufasha mukanda subscribe, like, share ndetse na comment, mudufashe guteza imbere cyangwa se kuzamura uyu muyoboro wacu, tujye tubagezaho amakuru menshi kandi yizewe. Turabakunda cyane, reka rero tutizimbye mu magambo tugaruke tubagezaho amakuru arambuye. Reka twihuse cyane rero dutangira n'amakuru yacu, tuhere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kuva mu masaha y'iki gitondo cya tariki 19 ibintu byari byakomeje kuzamba mu gace gagiye gatandukanye ko mu Rurambo. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi zongeye kumanuka nyuma yo gukubitwa ku munsi w'ejo, aho zaje ziturutse mu Rudefu zigakubitwa izakabwana zigasubirayo. Muri iki gitondo cyo kuri tariki 19 nibwo bongeye kugaruka, ariko n'ubu ngubu urugamba rwabuze gica. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi zihanganye byeruye n'ingabo zatwirwaneho ndetse na M23, aho ku ruhande rwa M23 baje gufasha umutwe wa twirwaneho wari ukomeje kugenda usumbirizwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Kugeza aya magingo rero bakaba batangiye kugenda bamwe bahatakariza ubuzima, ndetse intwaro nyinshi zongeye gusakirwa cyangwa se zongeye gucakirwa. Ninde urimo urateza intambara? Ku ruhande rwa M23 barashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ariyo nyirabayazana, ati kuko twebwe urugero amasezerano twigeze kugirana twarayubahirije ubwo twavaga mu bice byo muri mu mujyi wa Warikare ndetse no mu nkengero zaho tukabivamo ku bushake, ariko mwebwe mugahita mubyinjiramo ndetse na n'ubu mukaba mukiri kohereza abasirikare benshi, mukaba mwarazanye abacancuro, mukaba mukomeje kwifatanya n'ingabo za Wazalendo FDLR kugaba ibitero mu bice bituwemo n'abaturage. Ati ibingibi ni nk'urugero aho mu Rurambo mu bice bituwemo n'abanyamurenge byinshi bikomeje kwibasirwa n'ibitero by'abarundi n'ingabo z'igihugu cya FARDC. Ibi byose ni igihamya cy'uko n'ubundi ingabo za Kongo zidashaka n'ubundi kuba zarangiza uru rugamba. Abayobozi bo ku ruhande rero rwa M23 bari Doha muri Qatar bavuga ko nubwo rwose bashyira amasezerano cyangwa se umukono ku masezerano, ati rwose icyo biyamye ni ukugenda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaza ko ngo bamaze kuba bafata gahunda yo gushyira intwaro hasi ngo bakava mu bice byose bafashe, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabisubirana. Bavuze ati ibingibi rwose ntihagire ubabeshya, ntago biri mu masezerano twasinyanye, barababeshya kandi mumenye ko rwose twebwe niba tugabaho ibitero ntabwo natwe tuzatega urusaya cyangwa se umusaya ngo dukubitwe ngo duhindure n'ubundi dukubitwe nk'uko bigenda bivugwa n'abarokore. Bavuze ati twebwe ibitero batugabaho natwe ntabwo twashingira ku mpapuro ngo tutume bakomeza kwica abasivili. Ati rero natwe tuzakomeza guhangana nabo ndetse no kurengera abaturage. Ibi rero bivuzwe kuri uyu wa gatandatu mu gihe amasezerano ari kubera Doha muri Qatar akomeje kugenda ahuza izi mpande zombi, ariko ari kubera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bw'igihugu cya Qatar.
uwo bita Mohamed Abdelaziz Al Khelaifi, umwe navuga ngo mu bari muri ibi biganiro, ndetse hakaba harimo n'abandi bayobozi batandukanye. Ku ruhande rw'u Rwanda hariyo Vincent Biruta, hakaza ku ruhande rwa Kongo barimo ba Jacques Shabani, ku ruhande rwa 23 y'amasezerano ahagarariwe n'abarimo ba Benjamin Mbonimpa, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje Marco Rubio. Aya masezerano rero arimo aragaragaza ko ngo ari gutanga icyizere, ndetse na Donald Trump yayagarutseho, yatangaje ko aya masezerano ari ay'ingenzi kandi agaragaza icyizere cy'uko intambara yarangira imaze imyaka 20. Gusa abakomeza kugenda babirebera hafi babona ko ahubwo aya masezerano n'ubundi ntacyo atandukaniye n'ayandi yose yagiye arangirira mu mpapuro, nyamara ku mirongo y'imbere ku urugamba rugikomeje guhinana. Ati urugero, amasezerano yabereye i Nairobi ntiyatumye intambara idakomeza, amasezerano yabereye muri Angola ntiyatumye imirwano idakomeza, amasezerano y'i Washington nayo ntiyigeze ahagarika intambara. Ati n'aya ngaya rero nayo kwirengagiza, mu gihe n'ubundi ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuza inabeshya cyangwa se ivuga ko ngo M23 yaba yemeye kuva mu bice byose yafashe. Abaturage rero bo muri ibi bice biri kuberamo imirwano bakomeje guhunga ku bwinshi, abandi bakomeje kugenda bangiririzwa ibyabo n'amasasu n'amakompora menshi akomeje guterwa muri izo karitsiye cyangwa se muri ayo materitwari ari kuberamo intambara. Amarokarite, ama-akise menshi n'amagrupoma yose ari kuberamo imirwano, abaturage barahungabanye, abandi barahuze, ubona ko abana bavuye mu mashuri, ibikorwa byinshi byarahagaze muri za Sud Kivu, muri Kabare, muri za Rugezi, muri za Karehe ndetse n'ahandi. Gusa n'ubundi ibitero biracyakomeje byo kwibasira umujyi wa Bukavu no gushaka kuwigarurira, nubwo barimo mu masezerano ari kubera idwa muri Qatar. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi ntabwo byitayeho cyane, biri kubera hakurya n'ibiri kubera hakuno muri Kongo birahabanye cyane. Mu gihe hakurya bari gufata amakaramu bashaka gushyira umukono ku masezerano, muri Kongo bari gufata imbunda berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo bafate cyangwa se bigaruze ibice 23 yabatse. Mu gihe uyu mutwe rero nawo gikomeje gahunda yo gukomeza kwigarurira ibice byinshi, ndetse cyane cyane umujyi wa Uvira ngo urimo uraturukamo ibitero byinshi cyane. Turaza kubigarukaho mu kanya mu masaha ari imbere, hamwe n'ayandi makuru menshi rero byose turi buze kugenda tubigarukaho mu kandi kanya kari imbere, amasaha ari buze. Turababwira imirwano ikomeje kugenda ivuza ubuhuha mu bice byose, turaza kuikoza hirya no hino, tubabwire mu Rwanda ibikomeje nabyo kugenda bihavugirwa, ndetse ibyo Donald Trump yatangaje bikomeye cyane turaza kuba tubigarukaho. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mwasenze kuri uyu munsi w'isabato, Abasilamu basenze ku Ijuma ku munsi w'ejo hashize, ndetse n'abazasenga ku cyumweru. Mwese tubifurize gukomeza kugira weekend nziza. Ciao ciao.